Wakaringana, Wakaringana. I listen to it on the internet. Being Tsonga in SA. Listen live, online. In SA, Yes. Mfamana Ikatekile Marenga. na Fumani and Shilwa. Namunta is the special guest. All our guests are special. All guests are special. Yes. But also, it's not left air. Yes. I'm not going to be able to especially strong. Service, come on, we some of this one. Moshak, namuhla nonkulu womntana engabula yena ja rawa rosi na ingumbini na tatana shilo bafike namuhla etambula ebutsonga bathela bayithweta lesibona bangaswidonda kuya emalembe abantu bamanye bangayirangela ndlela so we decided ukuthi ebaramba batatsumbana yena bayithweta ndlebe Urumtsonga lethu kuze zifika la sifikise kuyini se amamkela ukuthi Aye, indlela mvuka no. Ufukile ngofishela ho. na mvuke Itsamba kuna bayingisela na bona bafukile. ayitathamba tani Aye. lo ngana sitshela tayitebisi Shela saswe. se namuhla before ingena ka timhaka ta politiki ela mthlela nda ku itiva mutiva wona as munhu and mina specifically mina more interested in Mbazima the writer. Of course, you would see. Emako buku ya Mbazima ifana na album ya Dr. Dre ya Detox kuri ni kai itsemiswa kuri ile kuteni hayi rindini na namuhla se mina ndeli swona swo tiva buku ikwi kambe ngasengena bukwini Mbazima vatswariwa kwihi mani ku endleka yini nkarhi lowu vatswariwa kwihi mani Mina ni n'wana ndhuma wa Goshana wa Mapulani wa Kwahle wa Lowani. Kasi mani wa mina Inyaniso N'wahatlani wa Mavikana. Kahle baka hina hi nga ha vuli leswiya swo vatana van'wani kusuka hala vo Central Africa a Vutsonga Mozambique ni nga vula leswaku va nghene hala sweswi hi nge South Africa hala Nkambeni a Kruger National Park hi 1700 okay so va tshama koho ku famba ka nkarhi kokwani wa mehe Goshani a rhurha a ya tshama kun'wana a hi kule ngopfu na kwahala sweswi swi nga kona va nge hi le ka Machukumisi kasi makwavo wakwe a sala kwele Nkambeni a ya susiwa eChova ku nga Nkulukumwa Mahlati van'wana va ka hina valava van'wani va tiva hala ka Mbedle loko munhu a ri hala ka Nkomo na vo valava va ka Xilowa van'wana va ka N'waxiphisana so and then va tshamile kona ku fika kwala ka vo early 1920s se mi kuma leswaku ku famba ka nkarhi loko se ku sungula ku nga si suka swa Chovha ya Mutsonga Mutsongeni Musutha Musuthwini Mvenda Mvendeni ku rhange mi kuma leswaku valungu va phanga mapurasi ya vanhu vantima so rin'wana ra purasi leri va nga ri teka a ri purasi ra kokwana Goshana so bava hi loko va suka koho va tshama ka hanu wa kona kun'wana va ri le ka Mdono hosi Mdono sweswi va le va tshama na vanhu va vona hala a Tiyani so va tshame koho ni velekweni ri kona hi 1958 swi kuma leswaku ku famba yana ka nkarhi se na swa Verwoerd a swi sungurile van'wani va suke hi TGG kambe halayani vo lo suka hikuva va ku ri no fambani mi hala so amatshan'wini ya leswaku va ka hina va famba na va ka Mdono va ya Tiyani va suke va famba va ya a Holofani a Holofani a va ya kona again hikuva
a ku ri na makwavo wa vona tatane hala tlhelo a va famba na van'wani va vitaniwa va ka Shekela va ka Rikhotro hikuva a ku ri na xigubu lexi a xi tshama kwale kaya xi fa xi tshama ka hina xi fa xi tshama ka Shekela xi fa xi tshama ka Manganyi ku ri hileswaku ku cina vaboti wa mina ku qamba vaboti wa mina van'wanyani so mi kuma leswaku vo tala lava a va ri swin'we hinkwavo va ye va tshama a Olofana so hi kho ni nga kula ni ri kona. And then here Olifants Hoek is it the same place? Olifants Hoek is the same place ko va ku valungu va ri Olifants Hoek na hi vanhu va ntimba ku no hi le Olofana. Oh, I see. I need PLS. Sembale vukosini n'wina. Hayi hi va le vukosini swinene hi va le vukosini Matifanela na Fumani miri hi va le vukosini ko va ku kokwa mehe vona va suke va siya va makwavo va vula leswaku ri no vona swa vuhosi a va lava ngopfu na swona va lava ngopfu kwalomu yi hisaku kona so va famba va lava kwalomu ku nga lwiwaku kona. So question one, like maybe like, I know there were forced removals. Right. So question like during that time, you hear a lot of different stories. Yes. Some about like there's a gentleman in interview akuna to homu kuna so hambana. Even ukubana balungula bata. They literally bastekile ibasaba nabo. Other accounts utwa abaphikizana kuri the feathers who can go in Sarayele. Is that a factual story how they did it? How did that exactly happen? Well, tindhawu ta hambana. Okay. Kuna lomu amkuma leswaku ko va a Nkambeni kuna ndhawu yikulukumba se loko va fika laha vo to fika va avelana ndhawu n'wina va ya mbeka ka ndhawu yintsongo and then vona loko va titsemela swi ya ntsena hileswaku hanci yakwe yi nga famba yi ya fika kwihi. Swi hambanile sweswo na leswiya swa forced removal leyi nga va kona hikuva hi nkarhi wolowo a mi kuma leswaku va fika laha va ku ri no ku na vanhu va 20 la 20 leyi already va mi kumele ndhawu laha mi yaku kona already ku pandiwile switandi you can see ku ri no leswi hi nge hi le malayinini u ta kuma leswaku ku na xitrata ku na miti ya 4 and then loko xi hela ku hlanganiwa hi hala ndzhaku ku va na miti ya 4 halayani ku va na xitrata and all of that so it's a form of a proper settlement. The same setup ngana yona sweswi. Yes, amalayinini so that was what it was that the difference ikuri swa swifuwo ne it was not so much ku ri va ta teka swifuwo swa n'wehe it was more ku ri the way you do it is to either limit ku ri u nga va na swifuwo swingani kumbe mi ku swa theleriwa and once i ku tihomu ta theleriwa so it means you've got to decide ku ri no ni na yona mali yo ni nga hakela mthelo lowu wa tihomu or else you cull them. You cull them why? Because remember na madyelo la mi yisiwaku kona yes there is not enough grazing places so va tekile so swi boha leswaku mfane mi kuma ndhawu leyi nga kona but mhaka yo thela a yi ngendleriwi ntsena leswaku swifuwo swi va swintsongo a va ndlela na leswaku mfane mi famba u ya tirha u fane u famba u ya tirha u ta kota ku va u va na mali. I read something recently. I read something recently. Yes. But it actually hard tax. And they differ per region. KZN. Yeah. Look, urna wasat bakutala, awa kala tax akutala. Look, urna wungwe, awa akili. When you look at KZN, that particular area, halake yo aba enanjan hard tax li. No, so hambana mthelo generally ixibalo kahle kahle so va ta fika va ku no la I listen to it on the internet.
Being Tsonga in SA. Listen live, online.